ngapet ya kamarian kajing ijan lung kita Mlong kita banyak tang ki membar ki tabnya. Don tang ki benai ni ai tang yaki yang iklan. La baduk mengi. La talahi temba jani kita jadi tiam mlong banlan. Ma piti bi ki penak ga ong ki bam ki yang rim. Video sewam kata ketit. Cuma ni dan ki forest ni dan ki dum. Kalau sekau sul jangi ke babun kerhai ki dum ki jaka ki sta babun ba. Ladani benda kita ni katakan ni bangin la penjerit ya dengan riban atau empat detik pun ada benda ada campur kan ai nai dia keren ni jingla politik jangki kisim kamtam haja intia kisim advantage hakan ni kajing kan kajing tu kim don di koi pagi isu de tang akan dikejeng duk pula polisi kusul kumba ong meneh berajan ke Indonesia NBC tolong kisukwa ban peni supaya ba bagi ki jaj ban ri nak kata kejeng duk jangan ngapat ngasutu la data ikan no kanu la ki kimde ban sulit peni tang akan silba bagi kwa ban ya tolong kede ban Thailand kede ban act pressure state government cuba mentang ada kasiar ni kadang dan sanpol repuk kuro kede ban ya act pressure state government kan ban pelaj borak betul de makipat ya kata kim dan bor kim dan ni ban dikran sa government kisulik sangap siang tak no kin ya menta benar tang ita kelati belajar laj sesa pelik pun ibat tai oh lajar ya tolak kinang lagi ni kejingwan jong ki kam mentai ero sumut bakin lej terhang tu lej siang tu banang ladang ni dan pisah ni itu loh dalam don pisah lagi wan man kesir ni melaban lai yang dia kinong tre ngamla ban ong kasaiso ni em tabaka executive committee kam simre ban ong ba kejingwan jong ki di tang bakiwan maki ngin sim serius ngin lej approach ke government bandawa ya ka ba share jong ni Rila kimban ro kata kata ke kamram kujengi ngali imat pi kini kipra kitip ba kidon kibro jo kiban di budin te mar lajan pelak pisah state government maki kinwan bisa di sekausi itu dia kata semang kisah semang memasuki tip balajan laj pisah kijal awan penisa kemar ba bangin lej mangi baik mentang lej mangi layak pisah kata karena jangan on the way nak kini pelak lek kali ko lek mangi ke komiti ke nilai ai nomor ila ka di ulitar nak submit ke government the government kadang pelak kekat badai ban pelak di maki kilat tip kata mentai mat ke jahaskan ya pisah nak ki pen isu ban wan kata pisah ki ko iya kata ada jinglong jongki ba sopat da ba de ki jongki ba sa ya pisah Emi kata tekimla bandai ndai lada kato kede ke jus tu ki jongki nong tre apa ke kausul jungi ngimla ban ong tang bade kinong tre jungi ngila ban ki le ne ban ong ki wanam kesan ya tang ti wan kidan la ka jong kejing tu dei tambah hak jing ya i jungi kumbolong hi menta ngila ban ong ba kidan ni kinong tre jong kausul kiba peli ngimla ban penrem ya kini maki dan kan ya betul kini banyak tulak ya regular dei tabakim ban ong hangiro kila ong hari ni la kamu kata kebuat jeni hari kila pat ki aslok bat ki BPP ke bikin sim kebuhan ke kertel jeng BPP ban ai ke pressure ya setiap komiti ban belajar kisim nak kata ka kacan hak ke kertel itu ban ai tulok yaki ban ong bat makin ai ke jeng kersannya ke BPP tak kata ngamnut ban Amlah heru berlangsungnya benai tam sebenarnya kalau yang tidak au major baru minor ngit kasir jami Indonesia kadang pun tambah namar ke state government kam jum perlat baru berketuga ke pisah oleh deputi konsai ke perlat kum ke jindon